Halo bro, ki baju kerjaan bahaya ya ki video kejongan kepor. Te mentak kamit ngakwa ban keren halor kane ka phang ka bang labu hapo ka title bahanes new adhar balai ka sarkar katmu ban penduduk ki jinyarap ya ki bom dan adhar. Te nakaling ka jonga ngala de pelat ya ka video halor kane ndrem takamit ngakwa biang ban le live video te perlok don giba pun takadaw ala pentut ya kane ka jingkren ka jonga te mta kamit ngakwa ban kren halor kane ka phang ka bang labu taka title bahanes new adhar balai ka sarkar katmu ban penduduk ki jingarap ya ki bro ki bom dan adhar te perlok ngala de pelat ka video syapang kane ndrai mta kamit ngakwa ban kren biang halor ka jingtmu jong ka sarkar nadu ka sarkar India hadu ki sarkar jela ban pentrekam yu adhar te perlok nakaliang ka jonga ngam setenat ya kane ka jingtmu jong ka sarkar ban pentrekam yu adhar hakbal da umdon wadhar onom yo su ki jingarap na ka sarkar onom yo su ya ki skim bat kaba kham penmong susu yangi kaba pen bitar lane kabom laban pediang kalong ba ka sarkar katmu banom aisu ya ukhau resin ya kito kibro kibom dan adhar te nakaliang ajonga ngam snotonat halor kane ka jingle jong ka sarkar ban penduduk ki jingarap kiskim bat ukhau resin ya kibro kibom dan adhar balai habang iladon ia ka dur thebut balai dangdon kam saya utau adhar te menswa hapor bom padon u adhar ngidang penyat kambe tangkat dur thebut te kampadon ka jerwat tane ka kendram kumenta mentapat lapen kelan jalibi bha khamtam hakabede ban pentrekam yu adhar nakaliang juga sarkar kelapan bor kalaya kentu ya kipat ba nak por ban sion yu adhar khnang ban link yu adhar haki office ba per jong ka sarkar tarang ilet menta syaki department of per jong ka sarkar kipan beju adhar tarang ilet haki bang kipan adhar tarang ilet syaki hospital tarang ilet syaki noki office sarkar kipan beju adhar te balai menswa hapor bompadon adhar bat kikam kijam ki jaj becer nti balai mentapat kwa ban penkelan jalibi yang kipat ba ban penkulma bun kipat ba kibom pat snothu bha sapang adhar hakajingsa de ban aiswa daka awareness program ke ban patai sai sapang adhar bun kipat ba kimpat snothu bha sapang adhar takdaw bun baki ya shifting ban sion yu adhar te perlok nakaling ka jonga ngam sutanat ya ka jingle jong ka sarkar lada ka kwa ban penduduk ya ki jingarap bat ki skim ya ki bro ki bom dan adhar balai pat ka sarkar ka phat thebut ya kito ki bro ki bom dan adhar te nakane kataw nakaling ka jonga ngam sutanat lada katmu ban nom aisu ya ki skim ya ki jingarap ya ki bro ki bom dan adhar de ban nom phat thebut ke nyaki bapli kila penlut ya kapor hakasni thebut ban penjob yu nu kandidat dakaba maki kilet thebut balai pat onda ladep ka election phi
kwa ban pentrekam yu adhar bat lada umdon yu adhar piong ban khanglat no yaki jingarap yaki skim bat yu khauration nagaling kajunga ngam sutunat jakani hatu kajing phat thevut jumpi yaki padba hakapor election hatu kadai kabut politik khnang ban job election lane ban yo bun ki vote ne nakano kadau phi phat thevut yaki to ki bom don adhar lada phi kwa ban khanglap no yaki jingarap bat yu khauration nakaling kajunga ngam sutunat jakani ngayala de hoat ngala don yu adhar ndrei yakini ki rukom penkelan juga sorkar ban pentrekam yu adhar nakling kajunga ngam sutona lada ngile chakino kino ki office sorkar mta ki pan yu adhar ki phaling yu adhar lada ngim ayu adhar ka mut ki kam ki jam kinom trekam te kane ka rukom le juga sorkar ka penlong yang bang nganam sutona ya unu adhar wat lang don yu adharu kasapoi kapuar ba lada gile thit jing thit haki dukaru lada ngim dot adhar ginom yoshu kasapoi kapuar bat nakaling kajunga ngamla ban batai shai ya uneu adhar hatu bhane usneu rei lada ngipet jaga long kaman ju adhar hakini gisni te nakaling kajunga ngam isyani yu adhar ngam isyani ya kajing petrikam yu adhar te nakaling kajunga ngam kwa ban bis ban kren shaphang ka bible nomar bun ki padba ki adon la kajung kajung kajinget ngam kwa ban kren shaphang ka bible hatu bahane usnu adhar ndre se perkhat ma phi shimet shimet basaya penle jimut saya pensong niru ya ka rukom pentrekam jong ka sorkar yu adhar hatu adhar ubhare usniu saya perkhat ma phi perlu te perlu now this is a very clear message to Chief Minister and Government of Meghalaya. Please plead this issue to Government of India to escape us from Aadhaar because in our state most of the people they didn't want Aadhaar. So I request the government of Meghalaya and Chief Minister please plead this issue to government of India and give the government of India the letter to escape us from Aadhaar because we don't want Aadhaar. Firstly, we want ILP and the powerful law and the special provision to protect us from the encroachment or from exploitation of our people in our states. So don't play the people of Meghalaya. Please plead this to the government of India to escape us from Aadhaar and give us ILP and any special provision to protect the people of Meghalaya from encroachment of the other people. Kane kadika kajing pensai lane kakerwo kajunga syaka sorkar Meghalaya wat nom penbor yengi siapha ban yasat bekas sorkar India ban pelajengi no Aadhaar bat suhan ban pan yaka sorkar India yaka ILP kumjuru ya kiwe ki an ki bakerpang ki banyada yengi nak ki jingwan rum kerthep jong ki bru ki banabar
bat kiban yada yaka riti ka dustur ka jungi yaka rukum im ka jungi bat yaka jaj benriu ka jungi namar mangi ngilong ki ritpat hakmat ki rithor takarau dan kami ki an ki bakrapa te parlok nganom kwa ban keren jerong hakan ka video namar bamta kamit kalamit ru te ngan sakren bat ngin saya kendu biang haki ve pat ki video kublai shibun ya fi baro ki bape cakane ka live video mata kamit to blai un dalam darkan bat fi bat un kerku ya ki kam ki jam ki jom fi ki bapi tray man lagasni kublai shibun kublai